eye kwabena abrampa wono na obo modern eto yenkra ede efre no wabra wokasa na ode nanum nsem ato yanim no yenko ti nanum nsem bi ode tu dwane bi embra yenko nan data panu afuga panu ina wodon tata so five aspirants now but they do to come back on the na Nigeria na the engineer we also waba also be Nigeria na Dr. Akan Dr. Akan and China akini Japan be na Dr. Bawumia obe Dr. Bawumia be Nigeria in the former president afufa do so waba KCA wa se go da na ta wo se na obe the last sheka da dia to be about to Bibia mo ko bibia ni obese na sunju ma awaba aba sunju na aba to na gada be na o tumi na obese ma asunju aba ebi so mo bibia ni na o ja ki na wa party no otu akoneji bibia anta na mo ko na binyanga wada sana one acting national chairman chama buki na oreka tawaza to aspirant ni ni de o ni shu de o ni na Bia na kata wamba wansu bia amu bidina wanani mo obese sa pa kunya awa to biro bia ba ma so bia ni na woto aba na on fa no bi ko ni bia mo na wa kai ban ni na ndp etu ako bi tu no ga wo Onipo ka say kwajo mensa abrampa wono eno to yenkra ede efri enkran pompone montam no emu na yemfri sansem no emu ne emfa ye ni enkyeremu ewo ensem foforo mu de mu begina mu ato ye tifido montam se hwiyo so abato mpesua so ene ye de mu eba begina na ye nyina ye nim said Honorable Festus Japan bumankama wono wafimpimye no ene aduonu enan mu no na wono so hwe ni mu sanka timemufuo a omo se hwiyo so abato mpesua benya ni mu arehemu na wato aba no ede ama no aba beye mahye begwani ewo yempesua so hwana so ne na wo hwehwe no ne nsentimi anka waba bonten ede nsem kan ye bi abetu dwana ne nsem ode etu dwa nyina da ene se obepie mu ewo NPP ene na mamu mu a wo mu ntwa no omudi ye no omfa sobo no kobo benten ananse sumasi na mom no eye NPP wona nkasa ene wo bo ho abro abane duru ye ebe no duru ye sanka wonkoto abane duru esu ose na me nkoto aba no ebi mu kra fi NPP party ne mu edwo ni ekokire mu ewo party foforo mu a omuto abane we epe no mo baaye nti ono ne de ne susuye mu de wo hu ne se enkaboma na ni party ne mu eno ne nam so bia ema ntwa yi ebaaye na wakire mu dia waso afimpimye no ene aduonu enan mu no obo ne ntuwa bebrebe no na kyese wo de chawpa o party mamufo ne chaw na momfa NDC fo MPP fo ye sponsor mfa nche ye na monsanya ye mo arehemu munya gide o ye mu na ye ba ye beboa mu na nso no ankosie he na onfa brem emobia na mum ono ankasa ni party members na obeble mu wo mesan se wo mu na wanye woni ema yi a ema ntwoyi eba ye wa ba wo kasa na odne no mu nsema to dwa ne nsem sei na Honorable Festus Japan bumankama editudwa I see. And that's what Professor Alfred Boboati. Yeah. Also one problem. Sure. It is a Professor Alfred Boboati or a astute MPP member. So on to about, do you know the meaning of it? The Yerentu, the Bantu, or moi, or Kansema, or Muti, or Montu. Okay. You say, I see a kind of boom as a party rather than sa politics na yes some way you maintain way yes some way and ya no na ye the core draw I see the my party no TFM one na I say you who say yes stakeholders ye be kan na won den abum ni ye adwuma as team members na dey win elections yeah ni lose elections na nyobia me wo polling station executive or chairman on ne man to aba o se na ye na kwadworo so be line akutim because to him when yare yazo ye wo chama baako me kana asema na ma ye basa o kugina isa kurum wan ku twatim ba te se de boys yi twatim ba yo
okotwa wo ma ode ko wufufu na forest fu ache no ye wo MPP from payinfo ukrum ha ya hwam ye jelly boy no ofi prison by na ni afra nti esekuru ko gina obeto aba MPP ya kan FM nti yan kasa ne ye ni yesuban me 90% of my time and I'm the campaign I'm the pacho and my year campaign fiti me nyahwe and my year campaign freezy me nyahwe and I'm a free MP mpa me nsanka no oni pa ka say eye festo se Japan bu man kama na wa mananso wa san afasa kwen so e de ato edwase yankopon ya adoma 31st January ewo busum we ye mu ne de twa tokra e na wakọ to presidential primaries na wayimu ba ko a ono ne beti NPP party no enim na fe won kasa bo anan no wakọ primacy mampenye gwa no afempimie no ene aduonu wotwe mum wasi we no omunya to sa ba we wi a e wose party members ni nyina aka wo ho ebom na wo nyina eye wo ho se yefukromo ade na won kasa tisi monten so na fe campaign ahodo wonyo no fa chopa eni na mosi wo hu ni sese wo yesa anyema wo ya no bebo pa ye na aboa ama wa fempimie no eni aduonu wotwe no won setimi aka ba no eno so de nsem sei eka ho say 31st yakoto abanentem ebe my ample time to go to our people and apologize to them na yenka party ni yeden emum me ba last 2 months me call sui enclave no when this for fertilizer menitia am the more card members nti wo a wo ye ndisi nya wo ye suppress atre no unya bi odi wo pa suma wo media men no mo kosa enclave di mu that is the kind of a year system ni nti ye nkrofo na nkasa no mpo no mo say ye mistake regional chairman ama wakana asembi o say se wukun be wudie mana ntwempena toko beba by MPP ni mfa ya wonche it didn't more to the stand say party no ense kra ense NDC nsemumo nsem pa enso unhu se ma begina bonten eka nsem etiti omo kodem omo kompa nti ya 31st ni wi a ya be kofom ya be start ene ye nkrofo na dinkomo aka ye ho abom si ya to no 11 a ye nkrofo ni pie beto aba ye do so chen NDC fo bibre nti meme de enye candidate e be sesa no and e be maintain no ene ye problem as MPP just ye say en kanokre se ba obi awini na se party na nka ne ho amoma e be sa lusu sanso na obi susisi obeba na se yanka ho amoma ere be lusu kabom ni hia enu hia kese e che ya ba ye kwakoto 31st no enkabom ehia ampa na wa mananso ne krokro mu no na wasan ede etu edwa se ono de nanka wo hwe nim se wa fempimienu ne aduonu enan mu no nanka timemfo omo se hwe so abatombe so benya ni mo arehemu nanka wato aba na ma no anka ono de won hyehyɛ bebre de emma se hwe so ena ono so na wo ho no se hwimpuntuo eda na koma so paaye asa anka omunya ni mo arehemu to aba ne ma na anka mpuntunyum ebeba se hwe monten so nanka enye fadi agro na wa kyeremu a wo ka se nanka wo de policy bi ebe no wato din se hwiman nkoso se hwiman nkoso na sa policy we anka enye amanyosem bia ye meye partisans bia wo ena we eye me party dia wo sida bi anka no bi enim na mom no anka no be ye oman mu ni nyina edea obi de na adwempa na adwene ye pa eno ane se omuka ni nyina egum na omu nyina aye adwuma ba ko akọ enim ama wo mu ama atoye tifidu mantam se hwi so etimi afantampa efe no so no din sem sei eka ho se mudonti ke nyina ye betena se ni aka no contract we ha na mkofa free ye we nya na mdim botum sika ye we me na meboa ye we say na mbetimi aye eno ne ba ne sa eye se man chekere ye enye MPP NDC me na me policy na me wade ba ko na me say ye be form me ade atese de asante fo na form me kuma asenko so asante man ko so na ke yesi nya se man ko so e ho no ye nka politics asemo ho ye me ye politics MPP NDC wo ho
say you feel say your man school dan enya as you kan your hubum nyina you push agenda no ni ye sisi school dan ema kro no say kwan na enya nyina you kan your hubum ye politicians na dey esin chen ya fight ama sewi nti me de down on me buy ya me call radio so me catch almost say ya to aba na wie ya kan no ye sewi man nchichire asudi e damo so ne say ye de tumi na mamo no se mo ntimi anchichire sewi ama sewi ama ye kra behwa a magumu ankasa monimu ase tie kwan bia so no ese mo fa sa kwan no so e fight hard so mo feel say so mo ka asem no na say ye president wontia no mo munni mani show mo no omun kase bi yenye on your behalf na mpunche ni nyeden emra after all say you back on ye ni ba bia biem ti memedie me say omone ye ntrase ni nchire omo 1111 so we here bibia ofrem ya na ka chire wo na me one frem kra me ameba ti sisia no eye oman chichire Liberty FM 92.7 the giant of the west. Oni pawuti nken eye honorable Festus Japan buman kama wono eno wahwie sansem nyina egu ho no na wasogusu a wutie kaseboy ewo Liberty aduokrommienu na chipo a eye ensun kasafidie so ye to akase no eso ede amawa ede wukogina mu ewo seshi adabokrom seshi adabokrom ewo bia east manseno emu ewo atoye tifedo mantam na wajina wo sewi adabokrom eye na nakofi ageman na wanu akasa edna no munsem atudwa ne nyina mu efa mpuntunyuma wo mobenya bi nso ewo ne mpasua so anankasa ye mu no se wona kwan apratiti ye pa amakwantufo ebre obi yare krampo ne yede ne kwa yare sabe se beye na yetimi akwakodu ntama manipa kwa na akwakoja yare hwene so na akwakoye buachi bidin na de sede out to Ghana Mampen His Excellency John Dramani Mahama ene ndisi amamo nyina da enim se wo mo homodin a na wonwie wona kwan ene wona kwantempon wa yenye nyina da no wonyo fama wo mu na fen so agenda 111 project na abanda da pens wo ya wonwie no wonwie ni nyina emfama timemfo sene beye beboa na yapomuden so mapaitimi afantampa efra wabra nana kofi ageman okasa no na numu nsem atodwa no ensem sei ena wode tudwa ye fro a ekon kapanta anadoma anaisem okwanyame ni mnie hwekwan a o free the biso ba na yare for yare serious say fa no kwa obedu anase onu iti yesre ene woni chama ya bai agenda wanwan omoye ama akoba bi eduru ba bi pepenso yesre se ne dey amaba bi duru ye hai ya di sadis re dey Liberty FM monwa na mongogo president amanye maye na sa agenda wanwan ene ni tine ya mona ni moni wa ha na moja bia is na monye sa hospital emaye Oni pawuti nken eye nana kofi ageman wono na okopiemu ewo seshi adabokroma woye ohina owo na ne krakra mu no ena owura kwabena minta akando oye mrashebegweni ema adehye no mo se hwidwabo so abato mpesua so ono nso eka ye manananom enya wo honte asese sene His Excellency John Dramani Mahama edi etu dwa wabra na oko aprobomu wa fimpimienu ene edwonu enam se wo ba abandada project ahodo bi a woyoyo de ne saka ya wonwen dadanom obewie ne sa pepepe ena etie na ne nkasa ye mu no ena wode etu edwase sene agenda 111 project LT eba ye no na chese mpanyifo anhyerant na ase antoto adwene ye ntama ekodru baabi na foto a wode ebewie sa agenda 111 project na kwakoye boachi bidin ne senti no wafasa akonye so ede ato nsori ahodo bobo nsori ahodo bebre na di nkramofuo ena afei ankrankra wa obetimi aba na wa beka so agenda 111 project mo mamba akona minsiese na memfa ma me de hye no no mo nso enye mo adwuma na ase wo mo nso no enya yare samapa oba ho na oni on be ye nhyehyɛ on betimi agya bi modi ama se ne be ya won nso no betimi aye bidi aboa na aboa ama oman nchichiye ene nimpuntu ne nkanko etimi agina brand honorable kwabena minta akando enso din semsei etudwa
Nana ekasa no oka agenda 111 asem agenda 111 no yewura John Dramani Mahama ama a clear instruction say ono de na ban mu no project bia obeto ye no onjai e ma ne sei obeto aso na ekwanya ye di agenda 111 fa so no no na enye yesi ye kosi hospitals mako oha eni du bako abra ye ni sika botra edawa ye ni sisa hospital no inti ya moka baya 400 million ye Ghana sika no be 5 billion nenso agenda 111 ni ye nya nwie hospital bako kra inti ye wa do Mahama ye wa ye ni say agenda 111 no abaye nkasa ebe fabi no watene self ru awie afei afafofo nsori amonso no bia hospitals ahodo no obia ne kondo say ye Pentecost say ye Roman say ye Asoreben say ye Muslim fo monso a mokondo se ma ajibi no aban e de sa hospital so ebe ma mo sa mo to asoro no wi na mo so rane akwai ba ko no akwai ba ku bia nso ne say ankura so onu so sika no pressure agere wa no bejibi no so wiye na Ghana mai edisun faso no abai ni sa ankura so be siseye na ono so abejibi no aye nti akwai bia ye faso a abai sika akose sa project we no ye be wie Yedimo kojina mu ewo sehi dwaboso manseno emu na beya na musuni owo eye Honorable Alexander Eduquest na ono akasa wode etu edwase se ne Ghana mampan John Dramani Mahama eye ne hyehye no se wo boa asukufo ama wadi ye do na chese wo munso a wantimi anko school no nso no oboa wo mu ewo niamapamu a wo ma wo munsa ne nyuma bebre no ntino ne ntu abom no ade to dwase Ghana fonya ne mareshim na woto abane mana or the National Apprenticeship Program ebeba na sa National Apprenticeship Program ya pa wontima e de ama o man Ghana fo a sesi amene o kasei ehye National Youth Authority for ensem Honorable Alexander Eduquest training nsem no de ato edwase abane hihye ya owo edema Ghana fo nyina da eni nkanka ne mabu na wanko school a woni nsa ne nyuma biara ne sente na be ya na wo hu nyina so ntem ehu atimi aheha wonti no aban no aye nhyehyeye se wo mu a omo ankasa timo edi wonsa eye bribie no won hia sampanyfo ni nyina masters no mo wo hia wo mu wi a wono omo enka ene omo ndi nkomo se obetimi ayo se adwuma na fenti ase apam no won fa wonsa enhya ase bie na wone aban no ensign contract se ne be ye beboa na ye de akwada ebra se che na ade a wagire wo hu eyi wakomam achire no se ne be ye ono so be pie be free ho aba no na wonso no ono so ne ye fe na raba anase krache Honorable Alexander Eduquest kasa no de nanu nsema todwa no ensem sei na wode todwa abusiafo ye hwe anim se yensa beka ene no nanka yabo de amamo ye hwa se yensa beka ene no abusiafo won fanche ye hwa se yensa beka ene no nanka yabo de amamo yensa nka ye die ma yentoa so 92.7 the giant of the west we know yentoa so na yemfa kase no enso mo de edimo kogina mu ewo bono mantam no emu na ye kogina mu obono mantam no emu adoma ahinkro ena medemo kwa kogina adwadifobia omo ho akasa esu bobina ne nyina mu ene se omo kire mu dia na chese edwa enye kra edwa wonsem kan na akwakoye bibia ho ewo nimpesua so o se obonzo ombekwa kwiafo ho no makwakoto banchi
no mo ba beton no mo kwa akuafo no beton aboden de ama wo mu pragia wo mo de begum abanso no ne boarding enti na akwakoye bibie wo ho mo so akasa pa de wo na re hosem ne wakosem atodwa wo kire mu de nam sa so nti sikansi ni ho a enkrofo de baba o mo banso a ene atesoma me eba sanso emedwa no enkoye wasrada e de ato aban no enim se akrachefo nso esun se yentue omo kaye omo de kokko ne ko omo akatua no emba nti aban no hwe na wonye ho bribi emfema wo mu wabra edwodifobia omo do ma hinkrobu no mantam no emu ekasa na ode wonanum sema to dwa no ensemse na ode to dwa Nyesabante ne boa ye fofofofofo sa niema no piani no de niema no ba no ono ayere niema ne bo ba bebe to no ne be penedu fudie nti akuafo bensa ne de niema ne bo onyafo ne motokimfo na be de niema no ba no be so de be dia ne be di nti se wo hwa adwa na ye di no nti ane kase ne nyina akoma ya be de niema ne bra ye ma ye tono no ye ne niema ne ye tono ye boka na fe so dwa no afi anye yi dwa na nye niema to ye fe niema no ne nto ye ne nkoso ese Pano to adie 26 year. Oba da me to ba 5 or dear 5. Just asna titan akoto ade fofo. Nti afide dwa na nye yi. Ise be to kokko ne se kuani atini kokko ne ba to atua na ka. Kasu ba atua na ka. Ono so banya bia be to ba nte ne bode. Ona nsa banya ska ama be sa ne ama na nkoso nti ama dwa ne nyina sei. Nti de be ka no oye no kre. De atini kokko abane tua na ka. De atini kasu be tua na ka. Ono so banya bia me so me to no ba nte a obanya bia ba be to. Oba sa me bahengan piani ni so ho bahengan ti abanana na sede se o hwe sede obeya sika beba manenu ni yenyina ye ho betoye bode egu enduro kase pa 15 cedi nche bento apemi ye ife 20 cedi nso wotu aba aduane bo aye de na aduane ba ne bo aye de aduane ye to last 2 weeks oni ne da so gbe sa abre bento bikuro ma bisa se aduane ne bo ye me wa kase bia o isi anase ti aduane ne de abubu bibia odwe na benso bento oye de na ona no to na wunye se ne bo aye de na oto na wunya bi aye to na nipa no ba no bobo na onu nse bi ni ho ba asese ade na egu oba na ba no bobo na otwetwe no na agya no woko okọ no so de sika no kọ no ya oya ti na sese wo ye de uto na manasa na oje kakra na osu benya firishi nti aduane ne de ne abu wo ba adwam wo ase wo mu bayere bibi bia wo dwam niema na wo ka no ese me ha de ba bi adua na ye 800 ata mfie be ese mienu ene na ti na sam ready o ga na ne ba fam no ama abaya ha fa ze wo ba 5354 ejina wana wo pe no so edu ba bi kwa ye Christmas no kwa no esamba from prasa na ho ye dra na san ye de e kosoro asam ready o compare mo tomatoes niema ni nya no mpo no ne de ne se Ghana mo no bo no kwa ba from asne kodi vu amo no ti ama sese no niema ne bo de ai de na edu ba bi so asa e ba fa bebre na ne to no so no encourage so so na e ba se ho ye dra no e ba sa na obi e peskai de atobi di ato asam ready e fie be se bi nu ana se ekobe afiba akodneti ya ha de ebu se ne ma na bo na ide akofromwa no ye beda nyame asese aide abasa wana wuti wonken eye edwedifobia omo ewo do man hinkro obuno mantam no emu yenkowie kase no ewo bibia ni anwa so bekwai manse no emu na yenyina mu anwa so nana agosa ono eye ohene a owo anwa so na kasa ede ato edwa wo kyerese obepiemu ewo nimpasua zo a obepiemu osehwi bekwai ene anwa so a eye krokoma o udru ho a wo hu se yu kro ni nanso eba na kande a eboa ema kro etu mpompa de o maka ekire pa yi na kasa ede ato edwa se enema hodo bia wo hia eye suku adan dwadibia ayaresabia hodo ene ne eken ka ho nanso nka me akwa se ne nyina ban na twinani ede ama wo mo de ade sede etuo nyina ni mesanse wo hwe ndi sine na ban ya omo de omo ntintasu ento fom ensan emfa won tekrema emfa ena ye fe wo mu so se osi ade oyo omo kasa ombe ye BBC ombe ye na no na ede etuo nanim sade sede na ode tuo nanim wo hwe na niema wabobo sinyina da wanya mu hwe krampo no wanya mu beye mienu anasem yense no beboa ama ne kuro no etimi epeja anwa so hene na ago sa edin semsei etudwa Sisia no Liberty FM anwa so de America yenka ho ye district no wasem na America so wo hwe bekwa nye kura esakura o Sisia uba na sa so come round wada uruma gonza bekwai eye kura super a chanso
Any chirano, ya boom, you say a pedestrian. Dear was ye bia, Nana. Dear was ye bia, dear forever, the call forever. Now, so I can fat won't think a prison for more. Now, we are here, we saw a quite cropa, not the two. Cropping number one. This is not catch then and our down. What the money say, Mokasa Mobaya. Yeah, this is not the Nana, regional minister. Kabiama. The Pamacho, the others who so we have a choir, a dear war important man now, the choir you change now. So, Yanya say, I buy a baba year or modern market a mile. Yeah, Kayama say, Mamma, my own year we are no, yes, no. And also so, a quite yet, I'm see, a minister, a original minister, you say, the choir market to me. Akaka krabi na mo baba betwaso yes ramo market no uko do osisi ayo be kwa enso so market no so ache ndi honorable general ma general no nya adwuma na yense enka ye market no di atoso mi ensa nana ulum say broni say health is wealth. See, I appoint Dino. So, I health center. I mean, child, your mind, or your dear, but a pepper drama or tossing and son. Bomodia, Baba, my maternity ward, Kakakari. And when I'm honorable Akan, the head minister, Crababa, and so you know, if you are auntie. Nana, hear me, honey, H. Can you and the Asra, Anabuyanam de Sericacra for who there's out Timbo. And the Asramwa health-wise, no more than a mumpaja, the Quai Health Center. I do hospital center the data. Namumia, Doctor Bakumpo, Emeka health staff, no. Number Quai, to see how we health status, Wadaruma. Onipoka say nana ago sa wono ena akopie mu ewo sehui anwaso a oye ohenempon ewo ho na ne krokro mu no ena Johnson esiedu nketia ono nso efa sa akonya yiso ede etu dwa said aban ko aban aba nanso no ohwe aban pa na mamu mu no sika fa ne nsempa wontimi enyi NPP amamu enfemfiri ho Ocho dia sika fa wonsem ankasa ene levy sika ene ebesia bo omokobo wo ye ewo aman foforo so ba ye ene sika hodo bia na ewo man mu besia bo ne ye kenka ho a na so sika no ye hu bebi e fa ye na asefimti no ne nam so bia ama NDC aban ba ye no se da bi ontna ho emfa ne nsanhye ne demi fam emasika hodo a na eba wo man mu no nipa da sani endi enko edisa moti se NDC aban afreway na obisabisa ne nsem ohwehwe omuni emamu a enye bibia o na mom omani nkanko ene ne nchihye ye ntia ono so di nsem sei eka ho enunti obia owo maimu nse efri kwame nkroma dress ababia ni wa wanya sika a edo so chen na kufu adu abai emfie motwi ohe oman sika aba fanwo sika aba eto a wayire ya me atua eni bosia omo agina ya namu afa akobo no ukani nyina bomu a ebo kwa me nkroma sika onya ya odi ya kutumbu dam no ne project akese enso bisa o se ede be pa de enya free enti Ghana for se ya nya bia free mu dia
ɛsɛsɛ yɛhwehwɛ baabi sika no apa akɔhyɛ na yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛgye na asotweɛ ataatoɔ na yɛ nsɛnkyerɛnne bi bɛto hɔ sɛ ɔkyerɛ bi yɛ yɛfiri hɔ kɔ a na sɛ yɛaboaboa biribi ano ato hɔ a obi nsan mfa abaa mmɛbɔ mu biem. Onipo ka say Johnson na siedun ketia NDC drum trainee no na dodo na sanimra ne efren say General Mosquito ni semi so na mejina na awumre no nan kase a me de be somo no me de ni nyina esi na me a me be kinkan kase yi de esomo no me di no Ohemaa efia befi me sorry sweet drive time enso beto aso de amamo na me kai mo say ene kase me nkwa na me ba ye KOT ne ho mfa no oda yaresabia oje ayarehwe makramo